Nginobaba uSingaye wethu ke singathi sikaZungu. Ubaba uZungu ngokwebandla ubuholi bakhe ubaba umongameli, but ngokweziqu zemfundo zenkolo besimgcoba ngokuphelele siphelelisa ubaba udokotela. Baba udokotela siyakwamukela. Ubaba uZungu njengoba sidibene la umgqibelo emini senzani? Namhlanje ngihlelelwe ingane zakwethu zathi zingenzela i-graduation party. Sizo-celebrate i-graduation kamfowethu uMdu. Nakhona lapho iy'ngane zakwethu esihlele konke lokho ngiphakamisa nje kakhulu ukubona bonke ngendlela abahlele ngayo ngoba mina ngikhipha ngalitho kodwa izona iy'ngane zakwethu ezihlelile zathi zizongenzela konke ukuthi zikhombise ukuthi ngibonile ukuthi ziyangithanda kakhulu. Fana nobaba wethu thina, wena nje umuntu usihlanganisayo songena nomndeni. Ubaba uZungu sicela ukubuza ivesi ebelikunika umfu ebeligqugquzela ukuthi uzufike la ukhona namhlanje, because I believe ukuthi uqale nabanye abantu abasale endleleni kubude bendlela kodwa wena waphokophela phambili waze wafika la namhlanje. Kunevesi lapha kwabasekolo sebesithathu elithi uma navuswa kanye noKristu funani owaphezulu. Imaphi amazwi ofuna ukumnika wona angam-encourage ukuthi aphinde futhi mhlawumbe uqhubeke nezifundo zakhe ngoba imfundo bathi ayiphelele? Hayi, sithi nje njengomndeni siyameseka kubo konke. Mayifisa ukuqhubeka aqhubeke, solokhu sikhona futhi simsupporta, siyamthanda, siyam-appreciate. Siyabonga kakhulu ke yilokho esinakhona namhlanje. Siyanithanda kakhulu, siyamathophi. Siyabonga.